Nishonile mbukeli emngela nathi tindzaba letita kuwe bukhoma tisuke emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakuli high. Asibukele tihambe embili lamuhla. The extension allows the Commission to hear evidence on all of the matters listed in its terms of reference. Mengameli Cyril Ramaphosa wengetele isikhathi sekusebenza likhomishana lamadlanga. Asikakafiki la esithi sicolisekile khona ngoba mangawe uyabheka nje basabancane kakhulu abantu asebahambile mangabe ubheka ukuthi ba ama millions abantu abala izweni ngokungemthetho kahle kahle ngisho inamba yabo ayaziwa. I-March and March ethembise ukubhikisha njalo ngalwesine ngemva kwemncamlajucu wamhlati nge-30 enyangeni lefile kulwisana nebantfu labavela kulamanye emave labedede impepha letifanele. It will be tough in the ground, in the field, but it will be tough as well in the stands. We are here to push them until the final, for sure. Captain we-France Kylian Mbappe bekahola licembu le-France njengoba litilolonga lamuhla. Leli cembu lungiselela umdlalo wema-quarter finals enzebe yemhlaba njengoba litawutholana ne-Morocco lamhle ebusuku. Mengameli Cyril Ramaphosa wengetele isikhathi sekusebenza likhomishana lamadlanga. Kanti solwadi wetekulwisana nenkhohlakalo Dr. Albertus Skuman utshele likhomishana lamadlanga ukuthi emaphoyisa akake nje ahole lihlelo lokucwaninga indlela yokuphila emalunga awo. Ethula bufakazi ngembi kwaleli khomishana Skuman uthi libambela lendvuna elitiko lemaphoyisa Feroz Khatchalya lihlose kuqala kuhlolisisa impilo tekuphila temaphoyisa. Kanti ukhulumisana ne-SIU mayelana nelinani lemaphoyisa latawuhlolisiswa. Umshana lamadlanga litshela ukuthi kuhlola kwelizinga lekuphila lemaphoyisa kwendiwa dingapani letingakho ngaphansi kwalombutfo kanti kumba eqolo. Dr. Skuman uthi kubita imali lelinganiselwa ku-30,000 kuya ku-50,000 amarandi kuhlola liphoyisa ngalinye. Uthi bagcila kakhulu kulokhu labatshola kona ngilamaphoyisa nabenda loluhlolo. In the current framework, in lieu of this internal capacity to conduct lifestyle audits, what is happening is that departments are outsourcing these audits. So they would get an external company to conduct these lifestyle audits for them based on the financial disclosure records, or they would enter a secondment arrangement with a special investigating unit. Dr. Skuman uthi ematika kahulumende edede inhlelo letanele tekuthi tisebente tizalo letimali nalokunye letinako. Uthi lokhu kubanga ukuthi kwanze inkohlakalo. Current form and disclosure requirements only apply to the individual, whether that's a public servant, elected official, etc. In each of these cases, it is only you as a person. We know that this, from international experience, we know that this is not sufficient. One of the easiest ways of concealing your financial interests and wealth is to place these same companies in the name of your immediate family members. Kusenjalo Mengameli Cyril Ramaphosa ungetelele likhomishana sikhathi sekusebenza. The extension allows the Commission to hear evidence on all of the matters listed in its terms of reference. Without an extension, the Commission will have to leave large parts of its work unfinished. Leli khomishana litawugcina mhla timbili ngenyanga yembala. Kanti kulindeleke ukuthi limikise umbiko walo wekugcina kumengameli mhla 16 ngenyanga yeLweti. Inkantolo yamanje eJimmiston inikete inhloko yetemthetho Advocate Kemi Behari nesikhulu semaphoyisa amasipala eKuruleni Julius Mkhwanazi ibheyili etinkulungwane etingemashumi umuntu ngamunye. Lolu dzaba luhlehliselwe kulesihlanu kwentela inhloko yetekucasha lemisiwe emsebentini Linda Xasheka nemphathi waphambilini wamasipala iMorgan Mashazi ukuthi bafake ticelo tebheyili. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengesakhamuti sakuleli wethembe bani ukuthi aqinisekise ukuthi umthetho uyagcinwa njengoba ke aboshwe ngebunyende emaphoyisa latibandzakanya nebugebengu lokuhleliwe. Uphendvule ngalendlela. Ngendlela amapolisa oMzantsi Afrika ankone ngayo lokuqaphiliso nokwalaphula umthetho akusekho umuntu esinomthemba ngoku. Sixakiwe asikhuselekanga singabemi boMzantsi Afrika. Mina angithembi umuntu. Nasele amapolisa kungiwo abotshwako kufuze bona basivikele ngibo manje abalelesako
amapholisa weSouth Africa athanda imali khulu. Ngalo mthetho sazoqhubeka nokuyethemba. Okuhle kakhulu into eyenzeka njengamanje ukuthi amazwi kaGeneral Mkhwanazi oseNatali ayaqinisekisa ukuthi ngempela wayeqinisile. Kodwa ingalo mthetho sazoqhubeka nokuyethemba ngoba siyazi amazambane abolile akusibo bonke amaphoyisa wrong. Emva kwegameko ey'ngaka lapho amaphoyisa abandakanyeka khona ebugebengweni eboshwa amanye kunzima kakhulu ukuthi siwathembe manje kungcono ungathembi umuntu. Lona ngombono wembukeli iSABC etethweswa kuphendvulela ngawo. Sihlalo welikomiti lelibukela letekubusa ngibambisana netindzaba tendzabuko Dr. Zweli Mkhize usemukele isinqumo semgcini mafa sekubamba imali lekufute iye kubomasipala labange-60 nemfica. Mkhize uthi abalungise tindzaba tabo nemgcini mafa labomasipala labatsintekako ngaphambi kwekuthi tikhululwe letimali. Akhuluma nebetindzaba Mkhize uthi lelikomiti liyasemukela lesinqumo semgcini mafa. Uthi bomasipala kufanele bahlele kahle tintfo tabo baphinze bahambisane nemthetho. The committee welcomes and appreciates the intent behind this decision. The committee urges the affected municipalities to work expeditiously to comply with the Treasury's conditions so that the funds can be released. Umgcini mafa uthi lesinqumo sakhe angeke sikamete kwethula kwetidzingo temphakatsi. Mkhize uthi tinkinga tabomasipala setiyatiphinza. The challenges now reflected in Treasury's interventions are the same problems that have been repeatedly identified in audit committee outcomes and oversight engagements. Kusenjalo kuphinze kunelibito lokuthi kunonophiswe lucwaningo lwempilo eti-17 tembuso. And we are concerned that the implementation of these audits remain uneven across provinces. Some provinces, including Gauteng, the Western Cape and the Northern Cape, as well as certain departments in KwaZulu-Natal, have adopted strong approaches, which include the services of the Special Investigating Unit, or the SIU. Kusalela emuva etindzabeni teconzo tigwegwe nako kuvelile. The committee has expressed serious concern following media reports that more than 670 public servants are suspended on full pay, costing the state about 800 million rand a year. Induna elitiwe temafa inokodongwane kulinzeleke ukuthi ngalesihlanu ikhulumisane nebetindzaba ngaloludzaba lokungakhululwa kwetibali thite tabomasipala. I-March and March ethembise kubhikisha njalo ngalwesine ngemva kwemncamla jucu amhlati nge-30 enyangeni lefile kulwisana nebantfu labavela kulamanye emave labete timphepha letifanele. Asibuke ukuthi bahambele tiphi tifundza. Takhamuti tase Greater Benoni tingene etaladini tase Boksburg North lamuhla lapho betingena khona umnyango ngemnyango emabhizinisini alendzawo. Tisola abanikati balamabhizinisi ngekucasha abantu labavela ngaphandle kwaleli ngalokungemthetho kunekuthi kucashwe dona. Takhamuti tiphinze daveta ingcinamba yebugebengu lendlondlo balako kulendzawo. Tifuna kukhishwe nemphathi siteshi amaphoyisa wasethwathwa kuthathwa letinyathelo emaphoyisa lokusola ukuthi akhohlakele kuvalwa netiphaza teba kulamanye emave nekuthi kuhanjiswe labo labakuleli ngalokungemthetho. There's an issue of foreign nations like Nigerians who are working with police in terms of drugs, human trafficking. We have visited some of those places last week as in a form of investigation. So that's why we are here today to make sure that we are sending a message in Boksburg North because of the police in Boksburg North, they do as they wish. All right, earlier we saw a confrontation between you guys and the restaurant owner. What was that call about? In fact, what was that confrontation about? Okay, in meat mania, it's a sort of a busher. Yeah, they employed. Actually, the employment it was almost 90% of foreigners. Kanzi ke kukhona nakuletinye tifundza lababonakele bashuca kulandzela tiphimiselo temholo weMarch and March tekuthi njalo ngabolwesine batawushuca velonke bachubene kulwisana nalabo labakuleli ngalokungemthetho. Umholi we-March and March Jacinta Ngobesezuma uthi kusekunyentile kufute kwendiwe kutawuncoba ingcinamba yebantfu labakuleli ngalokungemthetho. Ngobesezuma bekakhuluma nebashuce eMthawulume KwaZulu-Natal. Kanzi insatheli SABC Mlondi Hadebe isihlanganisele nangombiko.
Mthwalume okuyidolobha elincane esifundazweni KwaZulu-Natal eliseningizimu nesifundazwe eduzane noGu ekakhulukazi. Kanti ke sibona lapha ke iMarch and March namhlanje ingenele umbhikisho wawo kuleli dolobha elincane. Kodwa sikubonile uma ngabe behamba ngomgwaqo uR102 ophakathi kuka N2 umuya ngasePort Shepstone namaphakathi nayo indawo yaseMthwalume. Sibone izitolo zabo kufika eziseduzane nomgwaqo zivalile kanti nakhona lapha edolobheni siyabona ukuthi izitolo eziningi zakhona lapha kuleli dolobha zivalile kanti indawo yaseMthwalume kuzokhumbuleka ukuthi nayo ngaphambilini kwake kwaba kubikwa khona izingane ezesikole ezadla ama-chips ayinobuthi nekungagcina kwatholakala ukuthi ke kusolwa izitolo ikakhulukazi lezi ezisendaweni ezitolo ezabantu bokufika. Kanti uma ngabe sibheka namhlanje abamashi bathi bakhathele ukuthi baloke njalo bekhuluma into eyodwa kule ndawo. Le march iholwa uyena ongumholi wayo iMarch and March uJacinta wakwaNgobese. Njengoba silana namhlanje sizo lalela ikhalo zasemphakathini waseMthwalume njengoba sazi ukuthi umphakathi abanye abaye bathi semakhaya mebesho kodwa mawubheka nakhona khona ngisho inkinga zabantu bokufika abanganawo amaphepha bayayikhalela nabo kakhulukazi ke la bakhala ngenkosi yendawo sebebaningi impela abantu abathi inkosi iyona kahle kahle bambisene nabantu bokufika la ebanika umhlaba engicabanga ukuthi iyona into ebakhathazayo kakhulu. Singathanda ke nathi ukuthi sihlangane nayo sike sizwe mhlawumbe ukuthi lezi insolo into ehamba kanjani kodwa ngiyezwe impela ukuthi iyona into abakhala ngayo kodwa banakho ukusaba ukuthi bayiveze so sizozwa ke lezo zinto futhi sizoveza ungajabuli kuhulumeni kwethu ngenxa yokuthi ngisho indawo zasemakhaya seyithathwa abantu bokufika. Kuletinye ke nasibiye etitolo Betekphephe Mitchells Plain bendela ubitolo ukuthi uhulumende anake titeshi temaphoyisa eCape Flats kude tito khona kulwisana neludlame lohlasela imimango. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatholakala ke indingudle into echumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Betekphephe Mitchells Plain bendela ubitolo ukuthi uhulumende anake titeshi temaphoyisa eCape Flats kude tito khona kulwisana neludlame lohlasela imimango. Lokhu kuta ngemva kwekudutshulwa kubulawe bamfu labasikhombisa etigamekweni letahlukene eTafelsig nasePhilippi Itolo. Last week that the national government has spent 600 million to police anti-immigration marches, monies that could have been spent on the Cape Flats and do some proper intervention and resource our police stations as it should be, because most of our police stations is under-resourced and we need that kind of money and that kind of interventions to be a daily occurrence within our communities. So we shouldn't have misplaced priorities when it comes to government. Inyonyana yeti-70 tamasipala isola masipala we-Steve Tshwete eMiddelburg eMpumalanga ngesinqumo sekuqasha emaloli lathutha tibi. Le nyonyana isola lo masipala ngekumosha imali ngekufuna tinsita langatendela tona. Lokhu kuta ngemva kwekuthi lo masipala ahlikihle isivumelwano seminyaka lemithathu sekuboleka emaloli lasikhombisa lathutha tibi labita 600,000 wemarandi ngenyanga. Masipala we-Steve Tshwete nenyonyana yeti-70 tamasipala babambene ngetihlutfu ngenxa yemaloli labutha tibi. Lo masipala uqashe emaloli lasikhombisa iminyaka lemithathu. Isamu ithi lesivumelwano simosha imali yesive. Masipala sinama trucks wethu akhona adinga nje ama spares lapha nalapha umqashi abhadale abuye ku system siqhubeke njengasecaleni. Kepha ke masipala umile ekutheni lamaloli labolekiwe atawuphucula ukutfuthwa kwetibi nekulethwa kwetidzingo ncanti. Imasipala khona manje iowner 7 yama truck and kuleyo 7 yama truck kumanye malanga uzothola ukuthi le truck ayaphuka mele aye repairs mele ku order ama parts nakhona ukuthi sikhona kwalungisa eworkshop yamasipala. Le nkontileka itawubita lo masipala imali elinganiselwa ku 23 million wemarandi kule minyaka lemithathu. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola laseMelika.
Kuna Ephraim Mabilane ke kuleti hamba imbili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Ephraim. Angibonge Lindelo ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi langathi linzela ihlelweni letiphuma embiteni namuhla siyawufaka bandi ngekungetelwa sikhathi kwaleli komishana iMadlanga Commission siyawuphindze sive ngekuvela enkantolo kwaJulius Mkhwanazi kanye nalalabanye la bathathu lekaboshwe nabo lebasolwa ngenkohlakalo siyawuphindze sive ngana umdlalo lokhona namuhla emkhathini kwelive leMorocco nelive laseFrance ku-World Cup. Angibonge Lindelo ngibuyele kuwe Jozi. Asibonge Ephraim tingako ke talamuhla mbukeli asiphinze sihlangane ngalokudako letelama leti ke tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe Mathebula ngemva kwetitolo usale kahle. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhle ngwanelo omuhla ngisho ke ukuthi likhombisa ke kubalela cishe la ikakhulukati eveni lonkana ngolelo omuhla kanzi ke limbonye ngemafi kakhulukati efundzeni leseligwini nelive njengoba lapha ku 30% lawo ke mathuba emvula mabuka ke la ingcenye yesifundza ke iKwaZulu Natal ngolelo omuhla kanzi ke naselangela kusasa ichubeke njalo nokuphuma ke inhlavi elilanga ikakhulukati enkabeni nelive kanzi ke limbonye ngemafi efundzeni leseligwini nelive ngolelo omuhle kanzi ke akhona lawo mathuba emvula la ku 30% ikakhulukati efundzeni letigudla ke la ikakhulukati live ngolelo omuhla kanzi ke masibukele amazinga ngishisa ukuthi semenjani ikakhulukati elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng indzawo lefana ke la nabo Johannesburg ikupholile nga19 kanjalo naseVereeniging iPretoria ngolelo omuhle lapha kuye ke la 20 kanzi ke sifunza ke la iLimpopo ngolelo omuhle masibuka ke la tindzawo lefana nabo bomusina lapha ku 26 kanzi ke Polokwane lapha ku 22 lipholile ke la naseTzaneen ngolelo omuhle ngaye ke la 25 kanzi ke sehlele sifunzeni ke la iMpumalanga ngolelo omuhle indzawo lefana ke la nabo Mishishini lapha kuye ke la 20 kanzi ke Carolina lapha ku 18 lipholile naseEmelo kuyabanza ke Standerton ngolelo omuhle ngaye ke la 2 kanzi ke Mbombela lapha kuye ke la 23 kanzi ke sifunza eKwaZulu Natal indzawo lefana ke la nabo Vryheid lapha ku 21 wehlele Mnambithi likhombisa ke kuphola kuyabanza kokustarta ekseni kepha ke la liyobe lipholile ngesikhathi ke Tanzambama ngolelo omuhle ngaye ke la 20 kanzi ke sifunza iEastern Cape masibuka indzawo lefana ke la nabo Mthatha lapha ku 18 lipholile wehlele ku Composite City ngaye ke la 19 ngolelo omuhle kanjalo naseGqeberha lapha ku 18 kwaNojoli lapha ku 14 likhombisa ke kuphola nakuleto indzawo leto ngolelo omuhle kanzi ke sifunza iWestern Cape masibuka indzawo lefana nabo Vredendal Glen Williams lapha kuye ke la 19 Beaufort West 14 likhombisa ke kuphola wehlele ku George ngolelo omuhle kanzi ke Cape Town lapha kuye ke la 16 kuleto indzawo leto kanzi ke sinyukela ke la esifunzeni iNorthern Cape mabuka ke la indzawo lefana nabo Calvinia lapha ku 18 kuyabanza ke kuseni ngaye ke la 3 eSutherland lithi -1 ngelinye ke indzawo letibanza umabuka ke la kubo Gurumani lapha kuye ke la 23 losho ukuthi lipholile kuleto indzawo leto ngolelo omuhle kanzi ke sifunza iFree State mabuka ke indzawo lefana nabo Harapdam lapha ku 19 ngolelo omuhle Bloemfontein lapha ku 22 kuyabe kubanza ke kuseni nangale ke la ku Philip Smith ngaye ke la 2 kanzi ke Porterville kuyabe kubanza nakhona kanjalo nase Fixburg nga-1 nakubo Bethlehem ngolelo omuhle kuyabanza kuleto indzawo leto kanzi ke la sesiphetha sibuka ke la esifunza ke iNorthwest ngolelo omuhle mabuka ke la indzawo lefana nabo boTosca lapha ku 23 kuyabe kubanza ke kuseni wehlele ke nakubo Taung ngaye ke la 25 ngolelo omuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle malangeni.